Igana katonyizibwe Radio West Manya Ebirikufa Omu Ihanga Ryawe. Omu Ihanga rya Uganda ayo sirakoze isemirimbwe tarikushana okureba ngo habaho okurwanisa oburwenguzi kandi ikigenderwa cyango arikwenda ngo abantu be ba Uganda bona bashiko obuheereza. Nawe ko office ya Auditor General Uganda government erikwema ha constitution ya 95 ejo office naye katebwaho egendereirwe okurengu yatera toki mu bintu ebitagendaje wanobuza otebye bitongore byona ebikurwanisa oburwenguzi byo bikozere hoki hataho ahinkureba hariho nko bugara no kugira ngo kuba kweza kushoma nkejo report bagenda bajunana abo abatakozeregi hato abaragaruka o media kushobora abanya Uganda ngo nagatumu kwatsere neki nanga kigarireho gwa kigarireho gutakagarireho ekindi omukeragiro kitwa ihere umbaye batukubwira ba Britain nabagera ngo nikigera ngo omuntu no gwo kumukwata nayiba red handed umunara suspect okuhitsya obu government era approvinge narerayo rekemuranga erikwema habwa mushinja ngo omuntu ogwo ayino rubanja so hata nabwo nahateko za investigations nahateko reko ngo haza ubwa mushinja natekwa kandi agataho na waro hebituga bitari kuzanazana omuntu bamukwata red handed nargana hoza okuyabira bamutu wakwetegereza ponka omushango muya gusinga hato kumugira otuwagusingota mbwenu orugamba rwo kurwanisa oburwenguzi nenshonga erikwetenga buri munya Uganda kutahakaganja araho abantu bagamba of course oburwenguzi bwo kureba bwine systems no ryo norwana no waha kunuya nawe ayine yoro kurwana nawe hariho okurya higo nawe kubasa kubanza kutamara sajya datogo nababanza arabe hariya kwiyayariyeho mbwene ebyo byona nibyetenga kuterwa mutoki hamwa anambara hakuntekereza na murumu nanje bright ahiya najyango taruru mitoma ngo tarumburu bwenguzi kashiko barabagira umukanso bakayikirizana ngo bahandikira IGG ya senteze satani project ya government hati zazige za road fund hati tubaka handikira IGG takabere kucondoza hati wajya ngo ibyo teburumu nyoni ngira ngo umurimo gwa fourth estate eje yiturumu no kutera toki ayitukuriye ngo harwa kayiruma sayatuburiye umwana wakagira ati kuba kuyihoko no bakuyagura abanyangore bajya kuba kuyihoko no bakuyagura nibo bihoko no behohora so nabo abarikurwana no nyuti kwenda kugira ngo ashikire konka abarikurwana nabo bashore behohore abo kuba hati no hurra harimo questions zo kubuza beshika potano beshi kandi nekindi harahe bitari kwetengesa kuruto muri izo allegations omugasho gwitunga leaders na administration numushitamu mu kishenge numusotinga utenshonga nehwa so mbwenu as the reports to serento zerebe na mbwenu kahateke kimbazi nani intangara kushanga ngo eje mbazi yo nirukokibwa netwara sente nyingi munonga zeihanga bamumbunye naha iro butwabe tukirna activists tutakagira mu yezi big positions obwiro bwo kitina sadani kimosho nuwe yabari umugambirize wa National Medical Stores bakabakira kutweta regularly batworeka oshanga omarwaro kumuya embaze riyo terukumara konko mu National Medical Stores mukuru kamabare doctor agomana aboreka terebe ibye box byona tubirumwe mbazi haza obwiro bwo assessment yanje ba doctors abamwe narabashaho abakwenda bajunanizo bakushabe mbazejo bakaba bagoma bene mwako kwevunya kugira ngo tubatunga direct access yo kugegurra konka hati ebirebi obu government yawe kitensa president Museveni eyongire mishara yabashaho niteka ngo harimo na compensation yo kugira ngo uriyo waba nahura katari kumarra ashimiye kugira ata
ashemeye kuganyirwamo umuryo gw'omushahara muhango gubama so nekintu cyo busasi washanga ngo government kuyakongera umushahara kandi tuwa amana ge kongeremo yo yabaza mu kabiri konkane yamana tuwabaza mu kabiri ataho naho hakirwe nshonga konkane ikintu kirivana na fortunate kushanga ngo haruhe Emibazi ekirukwokibwa ombwingi icyo nekintu ekinkuteka ngo government eshemeye kukitera mutoki abokuba izo nazo bazire sente nyenye ninyenda kugamba kake ariye sente za PDM nani intangara mu report emwe ya auditor general kushanga ngo umusakozi ezikurenga umutwaro ezikwingana n'emerika yitu no mu Uganda bashangire sakozi zemera bitano nkaga na mushanju zitakabahoga kongana zitwari sente za parish moment mod nicyo ndikushobora bemembezi baza districts yes aha kiri mu report harimo na itwashanga ngo ate method y'abantu bakozesa babenu bagera sakweri genuine dera mazina nugo gamwe bagakosa ahari bari y'abantu bagera ki atoshanga kwara ari Jofre yatware sente genuinely konka same number nini namba ya ID ye eri na muri yo project eri ekishobobo nayo kandi zirabirayo hato ubwo bushuma noreba ngo nicyo kurebera kandi supporting munonga na hati ni supporting kugira ngo umuntu ngogo orukwibatyo esente z'ababatera umuntu otarkwebasa ngo nawakarga yoshana nabandi o president yaragira ngo abo batabahereza bail ruyare no bamwe babene besharasama baraha n'ahandi mu media channels ezindi abantu abo bashemeye kufubirwa umuringo gutari kubikiriza kuraka kugira ki kurakayo abokuba ahito kama kumemeserezo bushuma noho hakoma kutunga ebizuru kampere cyanaka kantu ka procurement service delivery ya Uganda procurement process nayo nekereze bintu mbere ningeragera nsa emiringo ebiri e government yatuterireho okurengo obuheereza baraka kwikabantu haro procurement process kugira ngo kubaraze kora project ya government barabiru metendera ya procurement nkitse baratungiye konka area force on account yakwene to good results tubakukira kugikosa munonga so nicyo nikugerera ngo government yito nungi hato butakina na bengi bakutegana sa nani intenza na yejo procurement process bagiteri mutoki yabari Daniel Kafurika the auditor general's report assessment yawe ne where are we going wrong ejem hand and gaps ezirumu zikaba kubasta addressed kureba ngo sente z'empamushoro zakoswa kurungi value for money yaba realized webale Dickson abaturikize ege report ne auditor general mbari wa government nabwo icyo tinkwamya ngo hino ragire muteshike ahabo kuba mutamusente acondoza kandi ubwo murumugwe ugwashemeye kuba nakora condoza ibintu rero akagira ata akabita ahatebo deni kuko wagamba tukatera mutoki na munonga bebembeze tukareba what's wrong kandi tubasa gukora hato ubwo muramano bwita abantu baburijo bona obuheereza ntwikiriza na there is a problem ombuheereza bw'abantu ha ground twagambire byo mbaze by'amarwaro tubintagambe bya fize nacyo byona kurigirira system yo gukora question ya decentralization chairman arona rya nango turenda kugamba hakiri mwekizo funding yawe sente zikirinche bigomazama wareba mu 17% something like that one obchwe kikumi na mushanju ha budget yona ya Uganda ihanga ngo bugaruka hasi kandi obugaruka hasi nyowe obuheereza bishikamburiye hansi engute zifire kazirya hansi ngo kutwantagamba fiza amashomera gatakora je bibona kabiri hansi amarwaro gitakagarya hansi buri kimwe PDM twantagamba kerya hansi amizich. So there is a question konkecho nyo kitaba member ba parliament omugasho gwawo go kubanza na budgeting and appropriation nubashemeye kubana batera mutoke bakagira ngo bishi
ababe barona bari hansi ariko government kandi babishobora baspeaker bari aha kandi batushobora eshonga zabo kugira ngo akasenta kubahereza nikace abantu baburo buhereza. What do we do? Konka no kushanga bari omuki ombyabo bindi kandi waleta mu kigambo cya supervision supervision ona na Dickson nkamuhereza nawe ninga ni bano gakira kanje nyungu mizawe abumva yes namaze management zaba MP zaba barukunze tuzeho konka ari ngwenda kubemerera ho kambana meho ubwawire budget eje bashomeri ba MPs bakazo mu parliament bajya ngo every sub ka utishime kutunga tractor yo kwinga akwa kwenyise fuka church basi President Museveni yateje umuciyemo ba MPs baragira ngo batema ambulance every health center 3 etunga ambulance President Museveni yateje umuciyemo nabo ninjega mutwagamba naboje ninjega mu bundi niba kureba konka babuzugwe ubutoro so kirunje ngo tubamagirira sho mutinge ecyo kutugamba ate bright yikirizana niwe imwe bampurikize MP naronda karuru wenka President aronda karuru wenka kandi bineme gasheta kugireta etakushana nyoti kuza kwikiriza ngo MP rero nyokija wanshaba karuru kawe utirinza kuberiraka utirinza kuberera isho utirinza kurwanaho buzima korake kuriya utunoreba utamane gaho hapana nyoti kucikiriza eco nyonye namasonga MP kugira na constitution amana bwe kubahereza bashimye kubana bagira batanu bataho nawe the brain game oversight function oversight mtona na leta ka supervision noro mu report ya auditor general no chipaprecho wa Teresa even naje mu there is no supervision ni oversight role member wa parliament ashimye kwa ino oversight role eze sente kugira cyo mworuguru mpaka hansi na yasindika hansi inkebi nahure bya kapote bambagamba ngo harimo bururwenguzi na member wa parliament ashimye kwa nazi kuratura tujya ngo wasindika hansi district of course arama district ago gukora je kongante mango harimo nabandi ama district agarumwa abashuma abo kuza kugira ata abo kuzirirayo so oshanga ngo orkarara nyone ndutabere mbezi abo tukutera karuru abo kuba abo tukutera karuru abo ko yambera ngo chief administrative officer na sente ngo wegombora na sente ngo kabona na sente nyo Daniel Kafure kanompurikize ngo tarashadire karuru una hira karuru no finally kampenderana naka tiyo tuzomo karuru ko angandira ebizibirya imwe mukuza kwa karuru imwe bampurikize bakashaba bata sometimes kada muchongozi yagamba abushomankuzi no manyango bamwe nebafuna karuru omushomankuzi omuntu akora diriye arete sente nebikusasa abantu takubimanya tomuka mumanyaga kwakwija tandika ko yanjura oshanga nebyaremwe takubimanya namashomera gari mucyanga cyanyu tagamanya namarwaro ganyu tagamanya takumanya nako yimukoramo konkazokwe azireta azibatamu finally akirabaho aturanye nageranta wesh reka babuze bamafi aba bamutumire yabamuhire sente ngo kutwantugamba abo kose yambazishanaki kuba ku bantu bamutire mwe sente ngo wayije ate no tekanisha kubacondoza ko twantugamba aba supervising yaragire ngo rehekizo ni imwe abateza bakaruru tiyo tuzo mu karuru please mushijme at least ekintu cyaremo tware batwakurose tware bemezo bushomankuzo ubwo gurakaruru abantu bakaza in that way sometimes no mango hatarimo abo kutamwe sente ojogire nyesimbi nuza kuri umuntu yagira taye bishoyine oyine fanda hata abantu baburishaje nabo bakigenda fando gwe interest zenizia no basa kushanga ba funders dewe no ba abo kubicika auditor report auditor nagamba ngibugenzere kubi unka funders yo 1% yakantigambira o 1% nkarabo mukaruru kandi kumanya ngo kota kuza kampa nanye ni respecting akutsiriwe mwene mwe bakafure kabagamba wamazima abari straight okumangu wa mutayo yaza kurwanira otherwise mwata yabo ba funders babo no basakushanga no kujya ngo muhuname ekibizestaterano orukwisha kuronda kafure kuko yagamba oversight ya some members of parliament waza kwetegereza mu parliament ubukiko bwono bwa oversight no bwebemerwa opposition kandi twebuza akare tukatwurira kosase nerwa na reports tubura no turere twari questioninga bishikubyagangwa ebyategwa mu nkorane bi
tukatura public accounts committee local government konka parliament ubuciko members of parliament aba opposition abakwidinga abakubuhedinga baringaye katacura report nangwa n'umwika nuguretana opposition naye kaza umukuru mu covid awe bari munonga moderator kambanze kusima mwana wanje kafureka okuyagamba kimanyisa takagenzire je ukuguru kumwe ku side yitu ukuguru kumwe ku side area so ningira ngo bwana kafureka wasigaraho abantu bija kusupportinga nankeje kashari echa kabiri abanyankore binefu muyabo ngo firetyo ebagwetyo so uko kubogiyisire nko kujibaga hata Uganda abashije bariyo bajibaga nko kuba kugira bata nko kuba kwenda aboko nubwo akubukiko bwa parliament ubwo rugamba nubukoma kweto umuntu bakakubuza tibine capacity yo kugira ngo bakukome kuba kwenda kukoma bakugira ngo umuntu wakusindika police umupolice umutware police yo no mutwara yo ngo abene yo yaza kumucondoza ne rwana ne hayahayana na judiciary umugwa corruption no hayabanzo go kubanza no hari abanzo gwa kabiri izo bari kubanza case nanka police ka kwato go kubanza umwako gwa kabiri judiciary kwato go kubanza so nichumasa ngo ahawo kumusindika automatically takwasa kufuna yo buringaniza so nichumasa corruption to abantu yenda kujirwanisa tuyine kugitandishira police hansi tubanze twata aba police abo kucondoza ba CID tubanze twate court says to stake abantu abahurire abo kuba to kubasa kunya ngo bakwata ngo ni warireze mweshi abarire za Airlines bakaze kuba basindikire ngo abamwe nanka ubukiko n'ubasindika abahurire sakubiye abahurire barimo muri twe konka no reba hati tugendana nabakara tugendana n'abahurire tugendana na hagera karachi no wakara yitu ya yellow no wakara ya area ya blue no wa red hati yo wa red hurire bakusigaho ho wa blue hurire bakusigaho bareto wa yera tahurire nangwani yo na wabo wa yero niyo kagezo kuburwanisa abantu bakutwara nko kubatwira RDC wantungamo so hatwa explain kora no kwata system ejeje itkweta vorongoto yona tukagiteka harubaju abanyagano kuture ntubagambera habo kuba abinji kiri nkoko kwata abantu igano kashanga bahurire no bashatu aho no bwo korota no bateka kore bigwi abo kuba majority nubari abatagizere bata abatahuriye nambwe niyo nisasi bwa abantu banje nkabarona abo bokora n'abantu wabo abo kuba abantu tubangwe echa kabiri ababasiza report kubakora report mugashogwa report no kugira ngo ke haba report nka IGJ kyatereza report last year natwereka ngo 9.7 trillion nibaziba buri mwaka hatogo mwaka mwashumya wazi bakwiba ninga mwagarika hatunoza mbabari nkabo kutwesimirizana namwe hati yurinda report ya IGG noza kurayiza nefuta ngo hati 13.9 trillion nibaziba kasi wakatwereza report mu baziba hati akati nogarika ukatwongera report ndize rukusinga ziri report wo kujana bayi habo kuba ba mafia bituba baba habwo muri agamba ba mafia tumugoma mukagamba amazina gabaha akatino kagamba ba mafia gamba tunanka akuba nkareba ho report yabamugemerire ugaga nacondoza bintu by'amataka yatugira ngo ba mafia nibo babemba mbiba amataka ga government yakwata cha report cyangwa kikansikira biburo hango yakitwara president Museveni yacu konka ku rwogwe tukarebaga no muntu umwe wamukwata n'umwe mu babere mbatwara amataka ga government so nichumaliza no mwakugamba mutatu abataterereze nyo nintekateka ngo solution yebi byona ebyayo eziryo omukwibe sento mu URA ebiryo mu local government ebiryo mu nkara president natujya no mu state house arumwenguzi can you imagine state house yenyina hakurara kakuyimuka yaza kunaba heru yajira asanga abashuma bariyo bamutegerize so nandiye ndebe sente zibirwo mu PDM billioni 10 nasanga ngo nizihereza abantu umutwaro gumu abantu umutwaro gumu bari no kufuna miliyoni emwe bakargo mboro konga ngo umuntu omwe ninga abantu babiri bazikwasire bazi bagana konka yebuza igokora watwa report mu billioni 10 bazirire oguma tuteraho na nabazirire reka kutwa report cyo uko katujya ngo report billioni 10 bazirire abo kuba natshomera report natworekeze barire natworeka neza batarire
hata bwatota tujangu ziribirwe yaba kurugirwa mu kucondoza abo kubantu batumherize sente zo kucondoza kacondoza kamanyana no ayahererukire kuzikwataho zikaraba account ki nangwa kabe natwereza na account namba za sente zo yizukura hakwate sente tuba kuzitwara mbigutuya ngo noza kuzurona nguzubuzira sente ndazirabo mu systems zirga account yanaka ya hatu no yebuza kiza PDM zikagenda abo kubamba tugira PDM nizigenda directly account za sakwezo hatu hebuza kazo zikargaho zitakuzahari tuba to tracing bakatugambara amazina gaba bazirire echa kandi waza ha kintu cha nanyo ndeba KCC ya budget yabo KCC yabagwine bizubo mwako go guhwire habamu okufa kw'abantu okwakitezi kasasuro tubine nawo kugitana oreba bermeya naye karakasana hagati kasasuro wanje batagitayo nareba budget yahiba gisazire kurgaha billion runana ni ishatu yes reka koreke kugira auditor general report yo kwegamba ni jakushomo mu Ngereza najati PDM noted multiple loan approvals and payments habantu Rwanda Babit 902 individuals who received loans amounting to 896 billion. The individuals had duplicate national IDs, same names, same phone numbers, where all money was supposed to be sent through Wendy. More than 41.7 billion was dispersed out of management system. So capacity bajine n'abantu babamanya kureka ecyasigara nicyo cyo kwa ecyasigara ine kuseko twanduyebuza no baha. So of course auditor general na IG ni babamanya amazina abo kuba tukanja ngo hatuwiza wazera ngo ambassador abanyijwe sente zizera account yawe nyonka kujya nyote ndazirebera account yanje hakija hwezi hati to kurondoriya yabe nabahandiko kambuza atsibe mukandika mutabantu aba so nyo ningira ngo ombazo gogu ogutwine kora kureba ngo ihangeri ryaterera nora wo rwarizo mu rwire ukareba Dr. Iza yakujya tebe byo makatubiyo tukanshogo mbazo guryo mukacupa togo mbazireka tugwate beno mango mu rwire tacicara ahabwaranga ni ihanga ryanjye ombazo no kwa obuyahendera hinga abaturikirize banywana banje na panel isaba bakora submission zanyu nyenda kumanya isaba abaturikirize ngo ahamwe ni shashana nka project ya PDM izire of recent itakamazire nangwana na myaka 2 kushanga ngo hatandikire kubamo bushuma bukika 10 billions nyenda kubagambira banywana banje haza umukutwe bagambira ngo waza kurwanisa abenguzi niwe nofunira mebizo hatu no shanga is 10 billions zeze banya kuziba no sakushanga bahendera batine n'ikibabakoze icyo nico kizibuhate kitwine konkandi ngo mere nyenda kugambira abaturikirize ngo corruption from today abe bataka kimanyire nekintu ekirukushisha ihanga kandi kikashisha na community yitu hateze sente 10 billion no basakushanga ziziryo muntu wa zibiziriye zo kuzakitojo zibiziriye zo kuzabinyuga zibiziriye zo kuzamwizi ziziriye kuzisingiro ninga kashari konkati zahendera umunshaho y'umuntu then nareba cyo kose Emibazi government yitu ya NRM ni nyenda ngo twikirizane ngo umuntu kurga kazahere senta yakashatu akashanga Emibazi taro akazaharu ifaru bakamugera ngo Emibazi tero nyowe hari ubunza haru ifaru Emibazi mwinare ni nyenda kajibona konka bakampa hebiri indijebe bangira ngunze kugironda omufamasi hariho bakamabaza famasi abareserena n'ihangeri ryagire bizo Dr. nakwandikira ushanga na famasi ryeyeye kandi akugambira horazi iroko za nangwa baterera nesimu hariyo ni hijo muntu kananka nando Emibazi gute na gute dero hati ocheza muheru ukagambira abantu sente zo kwika Emibazi rukikana erukwingana billions bishati 16 ngo bajokize naco nikiteganise niteko kugira system zo mu Ihanga kumanya ngo abantu barwampara nabakira kurwara ndwaraje moderator n'abaturikirize wanore hakuntu batera decentralization ngo nimbi ko kandi decentralization ni nungi
ekabirete bizibu eby'abantu bine kuruga hansi ijo aroni ubwo atahisa president nangwa nayo nishaboka president ayije nko witu rwampara nanye mugambire bizibu birwampara yine nkashemererwa uri kubagambira abantu urugambira president abantu bisinjire bizibu bagizire bata ebibini abantu bareke kuzarwa kampara akashita makateka ngo rwampara nibendo mbazi kananga manyisinjiro nibendo mbazi kananga bakigureta bashanga tugumu kugira muta tugumu rukwenda so bije babanze bagire system arona niba ebine bibakweta health information management system yo kumanya ngo abantu bakigaga bo nibashira kurwara ndwaraje mwe twaza kutwara mbazi kigaga tutware yo kwingana kasha bakitoje no bashira kurwara ndwaraje twaza kutwara mbazi mwe utakare bo mbazi nko gwa pressure uri kumanya mu byara abantu abinji bakushira kurwara pressure abinji mwe nabi kunu ba prosa bagomokere ba bright no kushanga bine bishaju by'amabondo nkebi ati ojeme bazi to kugireto witu because consumption yayo neza ko berya hansi so ojeje erikwetaga yo mu town ojehereze ba bright na nabantu abakwetaga yo muno beno manya hariho bottom up requests mwaza kureta service niba mwaza kureta product meno manyango shabirwe abantu wabahacha abantu abaturikirize hine government yabikora projects waza muhanda gwa Masaka hine bakozera katare abatakawa kabatakaburiza bakombeka batahesenta billions of money bayanga kuzama hakubo kabatashabireki akatare so ntuteko kumanya ebintu eby'abantu bari kwetaga abita baburijo kuza kubisurprise kubisurprise arayi bantu babuza ngo buhereza bubuzire kwika abo bantu bita baburije ahamwe nanye nakirebere abantu abaturikirize cost ya administration no shanga bakozere district esente ziri kwera omishara na ne sente ziri kuza omu service eziri kuza ansa ground oshanga ziri kuza ground erika 7%. So abantu bazunga imishara abantu bakujya mukarwampara babwine billions za 2 koko shanga billions za 2 zona ziri mu mishara na allowance billions zishatu oshanga nizo ziriyo nizo mu services ntuteye ko kwindura hamwe na no kugira ngo tugire projects are driven kureba ngo zakwata amuntu witu owaburije abaturikirize abantu bagamba ngo project naka program zangire kwika ground iwo mwebembezo wawe bwe owabenuza kumutera karuru mukaragana ki hariho abantu in constituencies ezo batakumanya na member wa parliament wa tuine constituencies ezimemba wa parliament wajireyo yabiratakijanga mu cyango tuine constituencies ezo muntu yagizire ngo abamanyire bay no kubahereza ku 10 kandi agenda rya roni nka bright ine percent byinji ampankaroni ninga gihereza nanka rero kwa ijaza bahereza acheza kuzo yakwate ngo mazo mu parliament agaruka kampara kuronde sente za bright ezi yagizirata ezi yamuhiri so ntuteko kumanya ngo abebembeze ine district in a district ezindi kumanya omwebembeza kijana aronda karuru yarabamu yahingura yazo mu district ndizo yaza kuronda takumanya na boundaries za district yari kuronda makara Afrika wabi I'm telling you the truth omuntu akashanga yahingwire yagira ha yamusire mitoma kazika kandi shanga innocent wakumanya wari ngenda kushaba ngenda kushaba abantu amaturiki namunonga abanyayuganda mwaba muronda bebembeze babatwiremo ariko manye bizibu byanyu babana bagera ngo amizi gabuzire na wamizi abe yaragatahire warakomanya ngo tugaro abe namangu nekizibu cyanyu yabana je ngo Emibazi no mpamvu twine nabebembezi abatakagoraguriza go mwirwaro iwano bagera ngo Emibazi ahere center 3 tuguruho no mukazi wetariyo na antu wetakoragurizayo na wetaturayo n'abantu bajya mu bifire niwe naro we bitagizire bitasiskire finally nabanyenda gambira president Museveni je radio no jurukiriza munonga hamwe n'abantu abarukora mu security ntuteko intensifyinga okora investigations kandi zikora omuntu bagera mu nankarire sende tumukwate ibyo yeto biguze kandi tumubaninga mu office ogo muntu ataraga ko mu office tumuteke na kipande nkaha muri mbara state teke kipande na nabana baye kubariza kwijabagera ngo sho niwe yari resente zirwaro nyoko niwe yari resente zeki babeno bakimanya na n'umwana we yaza kuronda umurumo kimugumire niho turatandika kugira abayebembezi okaje umutakazo mu office akaje kankoreje na nabana banje nyensya babona hibarara abanyarwanda nyenda kubatuma
de turente zo mu season ya karuru hariho abantu abashuma umuntu orebanaga amasima acheza oshangana wo kwisa sente narundarundana rero ntina batireme sente nyinji ati bareno bazurana kuko barazigarureho muronda bebembeza muri kwetegereza kandi obakorire muhereza karuru otabakorire akwateruye yataye buri mu akora submission aha yagumana agamba arikujya ati abashuma kantu bamanya report kanerga ye kandi kagumana highlighting abantu konka ekizibu nyebuze neceragiro oba akwa kuture ntumanya akwa eberagiro biroho ebugamba corruption no mushubongo wakwatwa ayibire bagwashemeye kutwarizubwa konka abantu bumwe nore bazayo baba investigated banagwara baje ubundi baba exonerated ubundi bazayo baza no mukoti umushanga bagusinga ekizu kino muceragiro oba nayo kwenda corruption ninga nuwiro yo kuta ebintu byo mukora babare ndisoni yaho kunkubireba no kuntwire nimbireba government rwangisiriza ya NRM wajiha ubushumankuzi nego babisibwe ho ubushumankuzi ando kumanga ubushumankuzi babisizeho nibamana gukora repoti no mahati abashuma wako kagaruke government wajiha ubushumankuzi government wajiha ubushumankuzi abaturikire kada nuseka kada bakakubingira buza cyamana roro kwa ryo nataka kapota wakwatwa ogwaka kwatwa speaker wa Rwanda government wajiha ubushumankuzi tabakurara habashije so niyo kora yabo yo wandangu enaremo yakukundi yuwe yiba kandi kumanga bashije nibiba kirenge serize abantu kababukwase kabakwase habiro hoki nuruhuzu are you getting okumanga biba abashuma bino bwenge abashuma bagenda baruke kintu bakitereza bakipresenting akikira namazu hati niyo mbere yituzireki hiturumu so abaturikirize tikizubu cy'abantu tikizubuki iyo NRM system nuko yakitiraho nibenda gumo mbwebembeze ahi barafuteka iwerga ekikurota abagambo aro mwembeze umwaka najati mu mbareke manya abanyadina batakundwanisa imwe mbareke so longazi baba batakurwanisa bwebembeze so iyo were wazo mu system ya NRM otarwanise muntu obwebembeze ntebe yo muntu yoyo kabiyamisha tibine shonganiwe norya ohikayo bakushasira ugaruka mu system so niyo koreze naro kintu kiri kunshasha abaturikirize ekintu kiri kunshasha ko kuzafutera tocho mu budget ba MP zabo ba eni oba nyenda kijo arimo tumika tushanga tine political leaders ako mubire ba mafia ba amwe politician amwat konka tubire ba mafia barenga kukureba MP zo kuba kutambuza budget oreba ba kansalazi okubino budget omukanso bukwingana nkihuri rero bakiza twayende osinga MP naka so candidate atubireba bikushobera MP omuriyo mwendo osinga n'orugudo ompo muri mwendo osinga niki you people president omuriyo mwendo osinga emyaka 40 n'orugudo n'sidi school n'irwaro niki you people we are not happy with it no bagushesha tushanga tine political leaders tine councils tuzomcheyagare aka political leaders na agenda yes akakokure budget kokureba cause kimbenisho auditors whatever report nareba budget MPs bagira ngo hati kore nka 52 trillion bakimara bareta za supplementaries tushiko wankaga nemwe tibinaho kuziha bakiza kuspendinga kandi hatarebuka ho munana hatoshangangu eki twakigambira aha numugenda mutuzabiriza muntu za kusara keke y'amadara nshanju nabi twendera tushazere keke y'amadara 30 budget eje excitement ayi mututekamu mugira aza mututeka na pressure yo kuturonda mu mushoro ayi geti atwashanga ka MP cyo kitakumute nicyo kubagira ubano opposition ubano wa NN bone yakora neki bona n'abashubuzi bona baraho kwitesa bona baraho okumye emyanya yabo ninde uzumburga andore baba parliamentarians tubakwenda kushasha kugira ngo katucendeze nshuhoza aho kabaza gamba kucendeze nshuhoza
mbaza kutema bwa constituencies nabo betemeho mbakwetema ho za allowances zo kutembera enyonyi kuzahera kuraguza mbacendeza za allowances hati mbabaye kwata hati bazokuba mige kintu bachiturekura kitugarukira itwe abahereza bomushoro eshazi kutubantu ine parliament ehurire tebekine kurwanira mu Uganda bakarwanise deficit budget bagirangu eshohoza deka tucendeza hanshohoza then tureba kutwaje and bareba budget eyibashohoza gutaba just celebrating kuba mukoro eba riyo yenyine bare na sento kuziyo nizitambura ko kuzandikire nkahi haji papa tara kintu kiriyo nkinshashe shahezi embazi nyeje eje kintu cyembazi kinkwikiriza nacho yes etinyine evidence yaje konkati bakosya mbazi nibatubihagaranga tokosya mbazi hati kwagaruka kuko kurna obanze kushoma kanza kuronda kiza tutabariza ababantu no yosyo tembebazi okuno abantu barahari yarufaro bafa ombiha abanya-Uganda bareke kutubi for sure kurutwatu y'abanya-Uganda bo kureba iturukuza twantutabarize genshonga no yosyo tembebazi tara kintu kiri kunshasha ati nkeshahezi omukazi yanakuzara what ine payers 10 za gloves omushota kukwata buri payer ne yakubibiri oneje mbaza imosya omukazi kanafuna mezi mwenda ainenda kantureba ogwo bwire eje mbazo eje imukosya tumurete binte bukurebeka tukareba nibanga habakaza binenda nibanga habarazare konke bintu byo kutubiha na za supplementary budget then ine kintu kishomeramo kinshasize nani yaroherere kwendera neki as companies ezikwiza ziba kureta amanya za roko mandebere mune ndizo budget day biopharma auditor general azengwara hakabi government eriyo neteka sento mu bintu aheta garuka kuziha ngo eriyo nekora rosi ezo sente zo muwachi ezo sente za kwenzombeka sidi school ezo sente za kubirenzi garuko mu marwaro ko kuza pensions pension scientists tukabagambira mwengeza abashomesa ngwiwa mwana mwenda ku improving omutindo gwe bya science hata abana bariyomba saba retirement kwata ka sente kirireyo abo kuba auditors report kabene tugambira azengo mu 2034 trillion tuzo mu trillionina eziturashanga twereza abantu abahumira mirimo kandi obire butakashikire echa hamuhero taba kintu kikushasha government ababahiguru kansaraza kintu kinyenda mu kirwanisa government ya NRM neriro agencies na ministries bakanyisa agencies bakanyisa ministries zazo kwa higuru zita sente zihanga no shanga driver wa KCC na afuna milioni nkamushanju ninga milioni oshanga bambo police wanje okora 24 hours ariko aramuka import abana bakora hansi y'ekitanda bamuhereze mtwaro 50 oshanga kansare mtwari 10 na mushanju ogwo kwika mtu wa hansi okwiza kuronda embero mu bantu okwika abantu bahansi akare sente za parish government modo kuza agenda sente bazigarra higuru so twatchiriyo mu mbera ankage for sure abashija batumaraho okay Greenford kuba barumutebekaniza porogaramu n'abaturikize mwenu ece kintu cha decentralization mbaza kwebaza president Museveni akaba yishine n'intekateka nunji munonga nahate kigentekateka nunji munonga yakubira neza kuyamba umuntu wansi kurangu yayikwa obuheereza kandi bukamwikaho mubwire habo ko obuheereza bwakikaho butari mubwire nabwo butari buheereza waba urwire hato mugwira akagumata bwine buhereza ukabureta bukererwe no butari bugwire konke twebuza nitwebuza ngo decentralization ningashi government zebyanga nizemarira umuntu nabasa kwemerera buhwejo wa mwijike ninga yemererwa ambaro wa kingi akore police ninga planning ekintu kichwero muri rwampara umuntu planning ngire mitome kintu chwereyo haze kurugira ngo obwiro bumaziro mu government age decentralization is still on paper bicandikire bandikire konka government zebyanga tutwemarira haza nikija kita gagamba mazo waza kureba tokabasa kugira ngo decentralization with a centralized planning yone ya government zebyanga rekorwa kamba kanenya kanso nimwe mukustama mukabito mukakora budget yanyu na budget tukisindika kamba budget tukora budget tukora work plan tukisindika kamba tushoroza mushoro muri mitoma sente tukisindika kamba so work plan yanyu ne basa kuba altered
Ona cyo bitwatire muko cyomuntu babitwara bitoma ko taxinga na Kampala nota moruguto joto ruguto rufira baje ngo mbe murekire ngo gombora mureke mukoro rwa town council uyibuze shi ubona kana abantu bona kabubire mu mushoro so atoshanga ngo decentralization teriho aha ground abantu shanga ngo cyareto emparaninga y'abantu obuheereza butabayika nko kugwabire nubahika hati mushitama mujya ngene kurujura muri mitomo nitubasa kuba twine ubuzibu bw'enguto enguto isishire neza kabira ni mutara ni kanyabwanga konka bo bakuretera bakwirana specifications bagira ngo mubanze town council uzoshanga ngo mwabanza kashenjero na rutoki hato shanga ngo imwe kigendererwa po work plan yanyu ko mwa plan nge bintu byafu hati oshanga ngo okugumana ba plan ngire bintu Kampala bashitama achayiza mate nico kiro nkitwa hansi nico kiro nkitahansi ambere ni plan imbere ni ndeba muko muri mitomo twinemu ebitimbwa tukafuna yo ahantu bahita mutaka twinemu mines nitutimbe bitimba byiki kandi royalties nigira ngo echanga cyashanga kine bitimba byacu baka nabo basheme kubana nibaganyigwamo royalties bagire cyo babugonyemo konko muri mutaka yito ya mitoma nitureba motoka z'abachina zikutwara ibintu Kampala tukabuza baje ngo byo mubirukeho wagamba ngo byo nikapoda ngo yareto rugeze kashi bye bikutimba bene imanya ubabatwara goma mutaka mitoma ntabwo hati twara ejo pate y'amayanga batura motoka zikushomba kurugana n'abakaza nanjye deputy speaker mitoma kinga bimanya n'abatezi banje n'aba mitoma benye n'abakubeni bakoraho kabakajore barazi nango bakiyaho 10 kino rukoro w'umunyamitoma abantu ba mitoma tibine mirimo hati bitima jame nanga natwara nafuna amashanyarazi ganje ahari cyose waza kuri abantu ekine chonge ni bindeba eshongeri ni ita government zituze byanga etariyo no kushanga ngo abantu tiba kubikereza kwemarire hato umuntu nayibe sente yibe sente za government kuza kurondora bureaucracy yo kugira ngo umukwate no marane imyaka 10 owito tukamugenda nkapitoma twa umuntu akiba miliyoni 4 twatine bakatwire 1 billion za road fund zo kore nguto bibaho miliyoni 4 omukwa mukaga twashitama kakanso twahinguza twaja tutimulete IGG atuchondoreza kwa taba bashubu karinda kwabo kwa munana nabo za IGG katara mutegereza IGG naza kuja tumandiki kwabo ku 12 kwabo ku 12 omukaze ndijo IGG katakwisha ngo IGG atahandi agire mutwandiko wa auditor general kutwa mwikira tapana muronde IGG wa uroruvuyo hati mbere nyawo naza ko ngo basindike zinde sente ezo kore ngute zindi neziri tubakaza accountingiraga owabazibire turiyo tubareba nitubugara no mu radio tuganira abamwe batanika no kubuza ati bisu nosage byara ngo yokize ki ahubwo niko kubuza ati bisu ka foto yo no se byara ngo yokize ki ukuma no buze sente zitukazafa urukura urabasindike zindi so ni njaba government kugira ngo ekiriyo ni kita government nibyo kora sendingo kugira ngo IGG Kampala mitoma te kubasa kugira ngo giro actually IGG officer ya region konga mirime yimine sore tuse obati kumanya yabine limited human resource abakozi uwaza kusimika IGG ngo aze kwijanga mitoma ninga jeru nimara n'imyezi 5 imaka mitoma barahati mukagitwara yoga nka omu IGG mukagitaye bakaja ngo bajihandi kasi byo kore byamba bakaja ngo bajihandi kana babuza ntibiso imwandikire copying kayikani banye kushoba teru kuni bujenge murete ko bimwadiro wa IGG nibyo bintu gire muri byo mukapota n'uruga so ndiyo ni kirango cyo government ekwite ndakushende oburi bwinguzi bubire nko buri na munyanyaza process na ura yabugambo bubire nko buri road mbe ni ntambara mu mataxi wano tambura kuza kabare ngo katambura kuza ntungamo ukatemba taxi niho kumanyoti oburi bwinguzi mu Uganda ba mafia kabarengana owa traffic na yemera no bakwa babapakire nkoburu bataye nkumitano nambona lebo oguma lebo bwire bwo mushana to kare bashiri nzeze ake nkumitano kukwatine ni burero kaba traffic bimuka bebi net sema sore tse beni net cyane tujiro bwire turone IGG atongoza ba traffic akabikiriza kuryenguzi owa taxi na arabaho ayikaro mesha garukeni manake nkumitana kanaga uri atakwisha kurebo munda oba muri munembuzi nenkumitano
process nk'umitano so kubire bari nk'abaronkingi kandi tokumbye ngo cyo kintu ba DPC tiba kuchimanya otambye ngo abasirikare abandi tiba kuchimanya baronda fizi ngore chikuba kuronda fizi buri zo mu mwaka babana babo tibahumura amuchimura kandi bana basoro ni kende stars former convicts umuntu kuba minister bakamutora bakashaka ryose za government bakamusiba umushango musingaje nangwa bamwe n'abantu batekateka yabwo mucoma tipa ngutoro bundo bwa minister bakamwongera ubuhango kushira buri ni mukimanya ngo IGG akaza ati na radio yati kunguba nakwato mushuma ayiruka azenyuma ya president umugongo ayihereka koko ubwo ni IGG mujyagoja ni mukimanya ngo IGG betkamya akaja ati reka tukore kibogota lifestyle audit babuze ko aborekaho nurya miliyoni mushanju nuje batafamu mubende ukaje utakizimba suite mbarra ukashora mu kazu wa kabiri ukajirota yatebe byona bakubari shoka atakafira mwabagana ese dufireka IG president araba ndabako bazingwe shange babagana yatebekana so nabwejo president Museveni akagenda president Museveni yaza kororo yaje ati no ato muntu mwakora lifestyle audit nibakwata sente bazitwara hero mwene muntu kare yayiba konga mukashanga yomeshire ka hotel ninga ayikoze nka factory ya habanje muri ubwo muntu temu bimunonga hati ajiji no tarikira isefu omute ndakeje mugaba ngo ni decentralization ejiba kadireta it is just a political tool to weak people abatine capacity ya comprehension habo kuba no rebuza korabe nani kora research ko muri sinjuro for example other example na kora inkoze research muri sinjuro ni na mitomo nashanga DPC ahubwo bakabiri mu jonga atirista bana bitu batunge mirimo DPC na ruga soroti diso na ruga kazo RDC na ruga kanungu kawo na ruga bushenyi deputy kawo na ruga shemu ejo niyo mirimo kusira shaju akarema karimu omuri sinjiro nakacyama nese LC5 ntabwe miliyoni yemwe n'imitwaro muri aba bakabona bakusize sendege niwo kusize sendege bakaza nayo twari kumena mukaga kumena mushanju nawo rero batera mu ngaro ngutyo mu kintu bana kubanga kintu nico kibari ekintu nico kibari mu cyenyini babiri ngo kumena mushanju tingo babi waza mitoma nani ya mitoma na shango wa mitoma bo nabo tibine muntu wene wa mitoma kawo na rugo rero RDC na ruga Fort Potro DPC na ruga kuru diso na ruga kazo deputy kawo na ruga kanungu hatu nuebuza abamitoma bo ewa ya meche du 60 district yabo right wowe abakorwa mitoma abakora myanya ndijo abo deputy speaker no wa mitoma Dickson na ruga ntungamo nakora ramba no tunayanga so nganagira as long as Uganda nagira nti district batero centralization ngo abantu bahansi batunga opportunities zabo zyo muri district zabo bakabene baganyibwa bakabene batunga first opportunities chances emirimo mirunje bishaje bakabene bagomba hati kakao na kusasa bwaci ngugudu kwa turukuzire we ni kimkwata uchi hati nkara DC na supervising so tiwabo tayine munyabuzare tayine uchi nicho point because purpose ya decentralization no kugira ngo ubushoborozi burge ahiguru bugarukira abantu bahansi baburije babwete neza ko gato nyene kubuza kawo nabayine masters degree cyama NC5 ayo mukaso ayineka senior 6 equivalent mode degree cyama NC5 ko gaba kasa ne baraye burode bakaza nabone qualification yabo ne baraye burode ne baye ko tibona ne baye ko mukaso ohura ne bagira ngo ati okutunga rawe sino kubaza twacika tukore ki bahura ngo tubanze tungera wese nobona jiro omukasozi nyingi bakupasinga budget no hurura bagira ngo na page 1 pass
Where one pass. Na kaza waga betika mu pass wado chandike. Takachandike koko kachikwato muto muri pass. So happy hata bandazo. Second. What was the second? Oh, muda. What have you second? Naga at omukomo ta unomu bagamba mukuru gana. Gweto churide. So ato yuza ngoro. Odamu no yakweto information joga urabakaza ro mutawunomu nibaje ko mushobo wa street parking gwa bakabye kandi nuba gutiro nuba hatu namubura twenda gutiro atse bari sawo gataturabye hatu ogweno wokwena ngokya omugesa pokora n'abaturkizi omugazi gwa biliyoni omubazo ko kubokize n'amazimano bagosya ningatumazima nyone tekate kunabeni ngoro sashi nashanga okuguze imbazi nayo ni business yo muntu kandi aba supplyinga aina work na kora mago hati bino ubwenge nibarete imbazi process ujya muteka expire never expire kembaze yenga hati ko uhereje kuri umuntu ari ubwenga hati babatuguze no bagite so muteze kura bora bakurete imishisho nibakurete imishisho bakurete imbazi yenziku aboko ni enziku yakanyiro mu indwara zikwatara tumuno wazo muchunga abantu bingi ngora atambara najira so nawe eje mbazi leo tukabentwenda koke kitwakazi no urakubarete mbazi yenga hone shiringa kanta yirukenga ne kumuntu so ni heje no kwaro muteza pokora mna bachuchizi no wankanye ni ndeba ngo tuseme gukora hati auditor general akozo mu mugwe yagutaha poroko beyiruho no kugira ngo technicalities nizimaremesa echajo ngira ngo auditor general ya reporter take aba implemented ne bantu yaba discussed in parliament oshanga aba implicated on reporter no bakuza kudiscuss wabetereza aba ministers aba recent oshanga ni bo dum parliament kandi the law says ngo bantu ba discussing on parliament ubona kugisene ko YGG so combinations za parliament kandi chindi parliament nayo it is a barking dog that doesn't bite why bo they recommend now erikutamu nkora ne executive erembirwa president Museveni owajire ngo umuntu yabye senta akaombeka hotel batamukwaka owaje mu lifestyle audit batachikora so ni nyenda mukoreke ngo nire na audit report ntuzakumaza tuzitunga wakati zuza kutuyamba abwa government ya NRM second ushoma kuzibura mugwindi nomra ko government supervision yanjye ninjushika rumwe hinogoza ku kutongoza essence za parish development model okahendera kwasa abantu eje bizumwe basa kumarwaho beta ngo barumutebekana sa program those success stories twaba kwasere ibintu byaterera bikaterera yes bikaterera bako banandi woni ntangara ona rebo kada yanagamba ari kugira ngo reporter y'audit general nayereka sente zibuzire abantu abayire sente kandi badashimye kwamba zitunga hati njana ikintu kibaho kiti ngashanga nje basika abo kubahiye n'abantu bagujeje hati kunde mu district yanjye yisinjero nkatunga billion 27.4 billion ninzimanya ngo nyinemeruka igana 3 na gumu nonjirota ngo harihemeruka y'ikipuri nonjirota ngo hariho umuntu watungire sente atashimye kuzitunga so nintekateka ngo na leadership eje abantu bagamba eshemirire kusimuka because we have forest of leaders dinabe bembezi binje munonga ababarese harimo manyabemeruka harimo manyabegomborera hariho batera karuro ba chairpersons ba LC2 hariho ba LC1 chairpersons kandi abantu abakwasente n'abantu bari mbyaro babareba nibasitamaho kada no kimanyobora RDC bagira ngo ogu ekeji atunga sente cyane kinko basa kwicereza neco kugira ngo bahezo muka sente cyo tutuntu turwanze baha eka ya ron sente nchakare bakabaronda bondisho bamuha sente kandi abandi batakatunjiri konka still sente nzizi yo saturation kandi zero within the same parish so mwende iki kintu cya auditor general tunamanya okucukwija no kukiru kugenda kandi kucyakabakiroho za district says zine kwegarika mu ruyari to kubasa kunjera ntuka planninga twakora budget nkayisinjiro twajya ntuzakora urugudo rwarihira rwemango sente tuzine twakarukoze
konka mwahurira ngo hati ngo budget yahwa haho endijo emyaka nebyanda byaho turi tuza gukora izindi kandi ubwo twakarukoze kije masa ngo senta bakuru bagizire baziri kandi bakuzirya ororgudo jikandura umuseruzi ororgudo rwine kansara wahamuruka ororgudo rwine chairman sisiri ororgudo rwine kansara wa district ororgudo rwine chairman C5 ororgudo rwine yewe gomborera ororgudo rwine forest of leaders barabina ningamba bona leadership yone nibaba onashobora waba kwasorota misho okugera to rugudo rwanyoru otine genuine reason because no kuza kuhindura mu work plan oshemirire kuba no stama omu committee roads committee ya district roads committee na hashitama ho ba member wa parliament hashitama ho chairman wa district hashitama ho district engineer kauna abarwaho ex officio na bar RDC na bona abarmu na nabandi hona mazima ba member wa parliament bona ba district okaba convincing ototengu utezo tukazikora kandi zitarakozerwe kandi mwine mu monitoring and supervision hona mazima ka convincing otakachiko kona okagira ngo sente zona waziri ikinko basa kwicereza numbasa ko mwaye murutire ho miliyoni 5 nkaga konka oshango rgudo mwarikosa miliyoni barikosa miliyoni bishatu ezinde bazirya konka hine kibagira ki kibakora ko barije bakubihe konka kintu ikibacara hagura undi kandi washanga kitaro ikinki masango kintejo president ngo yakagukora yatuhereza decentralization umutebekano sa program mu kimanyisaki ncamanyisa ngo obuheereza burge Kampala bwije Omu Ihanga ya government ningashaza bakweta za district then bahemba bakora ki budgeting nibe budgetingera aba district ba planninga nibanu mwe planningera kandi bakora na decision making ni yeye kuba ne korwa council hatkasoza kora decision making orukuteka mu implementation no ne executive hata executive umurimo gwa executive ne heading wa chairman then haruna ba securities ningasha ministers abakuba yaronze hari ubukiko bwa committees bwo mu districts nyo muntu kwakuba nagamba ikintu cyatena decentralization ninga na local government hati nyompora naburira kimwe namwe nkani ndeba aba Kampala batunyangaraza but tubarakwenderaho kimwe atecho nango kuncho twa discussinga tubarakwenderaho kimwe ikintu cyo kwata procurement zikaguma mu district bone benda some of the projects procurement zikorerwe Kampala yabakweta hybrid ateje yo stane yenyine nibaza Kampala kuro ministry bakore project bacitutambikira hati jo nkani mbuza ba ministry of water umuntu atambuza kandi kawatutabarizo wa president ati yogano nabo batu subjecting to investigations ataba mbene bayimba investigating n'amazima konkabya yabuze hati bitandikire kuzoka imgutuka na kazabizwe mu contract kazabezaho na mereba zabuzire hati kabizire mbajyango imgutu zituzona baza kuzikora within that area zikaza recent so you see abantu ba Kampala nibiza uriya kanje ati bishyamana ati nyonkore project yanje njiteka teke njene donation ati rero ko naheze umuntu warengu district bene yaronda procurement bene yakora tingurete recent just kunga kurya ati chikobaska ati nita kuchikora kurya kintu cyanye kirete onyere ku mwanya njiteke naye njantu mwene wakirese ukakijya mu onyere ku mwanya njiteke noteka gukora kishikiri iwe cyo wabo planning ko bani cyo bakorera abantu ko rero ndakurya enjaro yawe shanga wabe wagitire mukare ito kunkoreke kuza kujya kutereza biye byanso kunga abantu tubakura kandi ito districts utuzomazamo twinebeze bo mu procurement za districts zito konka hakiri no bano mu procurement office hano wanyu baronda contractor bajyanga mushita mujyango nambwe contractor batagarika gukora mu district yanjye kandi umbaraka mailinga umbaraka listinga tagarika gukoramo abo kubana bano mujimanya nugiye kubayine bishanirizo ekaya yakoze no mu gwagwa kandi tukorana due diligence kugira ngo hatiya imwe abashaba emermeje mahango mu ndetererist mugireta mu office ya chairman mucheza kugireta tugetegereza kugira ngo akatuze kureba barakoze renkahi in the past hato terera chairman wa mitoma kagisha umujo tkonga kana reba company Dixon and company okokwe kabagize ngo bakombeka yishomero bayombeka yortindo bikagenda atato tangambera abo bantu ni hano atere na reporter heka shohora atabantu bakakora ibintu bitashikira hataha mugira ngo iwe gashemeye kuba no gukora konka mwene decentralization policy yo mazima gakwereruka yo nunje mu program munje munonga eyambera abantu bingi ubakine sabrite yanagamba ntikawo wisinjira ngo research gikozoro wo itisinjira nte DPC to wo ite manya bici konka yishuke ngunite nyonyine bakawo abakurwa mu district yanje yisingiro batanu umwe ari ushenya nabone kawo kandi no wabushenye na wari wite so nyine ba DPC mwenda abakora hero mu district zindi so ejo ninyangu tekubireri issue enkuru hati bakatwa district service commission kandi je mu Niger central kandi je ya service commission yitwegabera itoba abantu bitu
ba commissioners no bagabeje mu rumeje rukuru muno mukuru renguzo mu commission enguzo niziribwa ba brokers outside not the commissioners themselves bariya ba brokers abaheru ni manya chairman nyoni ngambe byanje ni manya chairman ni manya nanka ni manya nanka karabe nagiria ari no bwire bukurgaho icyo nicyo cyukuru cyo kugira ngo tumwine ho bushoborozi ho kugira ngo nankaya narye nguzi tumwiho teka hondisho kuko umuntu wa Kampala iwe nguzi kubaraza kutemba basi okuza Kampala nundo bw'umurika nundo bwo kushomesa ticyamanya wa karasiro muticha yuwamanya ngo wagutungota ninga wagwihanga bakandi bagira ngo ubundi kuba kiri mu district yanyu aho umwana na batatu atiteka mu transport nyingi kandi bambuze ibintu byo kurangwa at least nibijwana na nebintu embere kuba ryaceka cyamuhere munonga nyenda kugambira mutebekana sa program ejeje auditor reportage nkanyine kada ubwo baramukamitu tukasutambara hamwe ko mu national medical stores bajyangwe mbazana bajyose ekizibe kirya heru tukirizane abantu na population we batakujima ubundi twesige ngo gisensa sobwe rigiremo ekatu yamba abantu batakumanya abantu abarwire mbetaga mbaziki nibetaga ki research yabo eyo kusubmitinga requests wachigambe bana king requests zabakushaba nabashaye ibintu bitakwatagana na nitwe abataka endware zituru kurwara ezabantu bitu bakurwara kunke byo kugira ngo bayosike mbazi mazimo karanko umuntu kwari kubonabona nazo mu Rwanda rakashanga mbazi gutariho nyo Dickson jo kandwire no kimanya kare hare kintu kibo mu nsomo ki government asheme koraho ahasigara umuntu akagera ubusingi n'ibintu byamagara umuntu yarwara kazo mu Rwanda akabona mbazi bakamara gurira indwara yo yarwire akatahumuka akasente nkaguma mushaho konka parish development modege esente zisutire yazi kwata kimwe cya kabiri yakiragurisa ikaye ninga yakiragurisa mu kazu nshike masanga no kuzigarara ngo abandi bagobemu nkiza kuba mino garuguru aho ko sente zikahwera mu Rwanda nibyo bya school fees koje ngo abantu bashomera bushaka kandi twena tukashoma tukakroskatinga nyunkanya ngo bushuma n'ubo Dickson president bwakwaho we president Museveni na government yitu ya NRM yacomeka jango by'amagara umuntu yarwara ne byabusha umuntu agiye no mu Rwanda bamuragura indwara yo ne yarwire yagumya Uganda kandi government shashuri kandi fees bagira ngo private schools rijo Dickson harashomesa zo mwana arona harashomesa zo mwana minister harashomesa zo mwana twena na hamwe kandi n'ubusha eco nacyo nicikora bagire ngo hatukore imihanda ingutu yuwakorera abante imihanda okiyeho za clusters eje bakwete minugo za road chokes bakaziyaho bakatebeka nsensi yone katambraje umuntu akamango kintu kiracu twaro mu Katare yaza kukinga nyira kugambira ngo abantu babagiga ibyasigarana babyekorera umuntu wena nagiga yabare chairman uwo bare kwekwemera hariga na katonya zibiri ingicero zo mu kahumuro tugaruka tukenda program Manya Ebirikufa Omu Ihanga Ryawe mwe bara batuhereza messages n'inzirezi nyingi batuna basa debate gumizamu aha social handles X at Radio West UG or at Maria Hawedi teka teko chawe like the page like the comment then tukulatira ninga follow tuyakuri to kwachira kandi twaza kukulatira ninga tuhereze WhatsApp not mushanju mukaga ishatu mushanju na mwenda ashatu na mushanju ananitana katso mukamuna to Manya Ebirikufa Omu Ihanga Ryawe twatumutera tochi ntuganira aha report kumibirabinena ya auditor general ninga shombarizi webitabo bya government nibindi byagambwa kandi twatera mu turi ngwen way forward kada mchunguzi ninja kushaba omudakika ibintu neceka turukera program akwato mu tsakta umushaza bari yabare munonga bwana Dickson mbwenu enshonga zituri to discussing hanari tugamba ho ni nkuru eki cya PDM nayujuka ngo TV West ekakavaringaje timu erikurwana sa uburwenguzi kurwo mu office ya president erikwebemberwa we kitinsa brigade ya Isoke omushemu bakabakwata bazibagarisa konka noreba taine wargera akajya tubagarire hweze konka ninyenda kabagambira ebitongere bikurwana sa uburwenguzi bilioni bikora umurumo gwabyo kandi ko barigere shema bakabarigere ntungamo baragaye baza shema bahereruka bagire nakazo nahandi bakamara kwezi ko no mu Eastern region so ebitongore ebyo bilioni bikora imirimo yabyo kureke kinkushaba results sezobe yihayo nabo bakoraga na force estate uko exposinga culprits nkabo akuba wibango yako wamugera kashone no raruteshwekire
ekindi ninyenda kuhabuza abatwirikirize constitution yitu ya Uganda ya 1995 nehereza buri munya-Uganda ubushoborozi bwo kurenga yakwatanisa nabiyo kwerinda yakwatanisa na government even no mugasho gwaye kurenga na public property ebintu byone byetu bya government byarindwa nawe icyo twena twakwatanisiza hamwe ubushumano burwanisibo ecya muheru ni kimwe nyewe nintekateka ngo uwo kitinza president ashemeye kutaho entwaza yo kugira ngo na RDC abe official member wakachiko ka roads committee ataza yuka ex official because ati nyoni mbasa kosa one case study ni nyiruka nchirintungam member wa parliament wakajara orukukurra roads committee nka chairman akageza kwete nchiko chairman yabara kuzeta kumana postponing RDC or ex official what do you add so nyoni cyane kugerera ngo obukareberezwa government wa president utura mwanya burizo nawe abe official member cyayetengesa nawe abayina hakusinzira kuragira teki kikorwe kiti konga washanga ati ba member wa parliament beja kureba ekikozerwa urukiko wakomana urwongerayo hata ngambara hata icyo niki ecyamuherudara ninshaba ngo kugira ko twatense byizo wansoro tuburiyo mwe naje kusupportinga directive ya president yo kugira ngo abashuma nkaba bari kwiba nka PDM nkaba bagamba bakireba batabahereza bond what I mean no problem kokanye kintu kintu ko manyaje ogu orukurya no problem nyeki ko maje nabwo no murano mugera muti nyeki ndushwa nabwo abashuma nabo abari mu system nabwo amashemerwa gabo garshut lived nyoni mango nwija kushesha yutasheshera nikibabaho so icyo tukeneye ku discouraging abantu kurwana suburu bwe ingira kubeyongera indeed reka tubende tukwendeze urugendo rurungi twine messages ogunajya ati x atbare habwedi najya ati Simon Ajuna najya ati PDM program can't be useful for population living in shouting poverty. What is necessary is government to improve its healthcare system, offer affordable and regulated education, water, electricity cheaply, and create market. That's enough telecommunication thrive through. Najat, it's possible that these drugs that got expired actually might not even be in stores, or they keep using the same batch to keep seeking money from government to destroy it. Wewe the same one ajona messages zawe ni nyingi konka nyine tichana tukuna na jati both those questions are answered with one answer. Appointments are given to those who are loved, not because they deserve them or have the capacity. If we have people that have the capacity in right positions, then ebizebe nibasa ku address. Tarimwa hirare na kurugari yanga naja the problem is the people in those offices. Most of them, they need to be fired. Naja the ORS and an party should accept that they have failed. It's time for Bobby. Kando najangu beinomuchisha Everest najat all is due to poor planning in ministries led by NRM mobilizers instead of competent and qualified personnel. We have already seen such reports, but institutions of government are quiet. Najat we need to have them move. Beinomuchisha kuruganya kayojo Mbarasita South. Then habat muchisha najat we really need to reset everything in Uganda if we are to develop. Now that illegal and evil things are eating up our precious country. It's a pity that some people justify such bad things. On the other hand, we can survive without some things in Uganda. Omukashobobo airline nugua. So najangu ni kamshahira najangu ni mutshahabat aturikiriza kuruga omulitsas Kampala. Can't twine messages izindi WhatsApp najat Dixon for the mwewa the program anytime
I can't believe that government money can be stolen and cannot be traced. There has to be a trace of who stole the money. So it's just a weakness of government not arresting this. Najana Godwin, Kurgaka Gonji Kashari, Kando Gunajati, Kapota Twakwebaza, Tukajira Kurgaka Mayanga, Kando Gunajati, West January, Kurgisinjro, Naibaza, Chairman Aroni, Abanyamuweje umwe bari tubasimira kimwe n'abandi messages zanyu ni nyingi konka kandi ubona tumwe bari program process yagamba abakazi bo na gamba abakazi bonka najati ntakumanya ngo nabashija nabo binde nakuzabo najati Paulson kurgaruhama East omurintungamo mwebare messages zanyu Henry najati the death of Segirinya shows that there is no doctrine of separation of powers amongst the three institutions of government. This is shown by the bad name of has painted the bad name of our country. Now that about planning, the problem is top bottom approach rather than bottom up approach. Copy and paste of reports every year has also hindered service delivery in Uganda. Yabare Henry kandi kamempere tutina message najya tumwebare program amatwatse Christopher Kurgakahunga tunga. I appreciate Robert Prose and Bright for this no opposition for the good abe asima bo najya tumwebare program ndende najya mwebare mwatesa kabanya Uganda messages ntujya kwata mu mujabiro Greenford webare munonga elizi na rosebo webare munonga baturikize ku rugama yanga mutara abaporta aho mukatenga na ramuri kize na engineer Posiano mwebare kurikiza ngeno twareba ngo decentralization nkoko nabagambira ngo teri mu bwijire bwayo teri ha ground government ze byanga tuzukwemarira haza ni intero muranga government habaru kujiplaningira aboruguru mwije muhe government ze byanga amani go kwemarira kugira ngo itwe nk'abantu b'ahacaro itwe abantu bo mu district ndo tumenye bikushasha district hati no shanga district ina mashomero tigine bashomesa konka bana bakashoma binama degree binama diploma baryo mu cyaro bariyo babona batine mirimo oshanga ngo twina banaso mu mitoma twine bariyo tibine mirimo konko shanga magwaro gitwa mitoma gatine manasi barukumara oshanga ngo twina buzo bw'ababaririze b'ibitabo kandi twina bashomera accountants haza kumwaka twino originalize bwabo kumara hadi nka district ito tkamanyine ngo abana bitu bafune mirimo habo kwa bazire bitu nebaguza imbuzi zabo baguza imisiri yabo bakugira ngo abana bakashomanye ncyakaro umuntu amugurira katenge nincyakaro umuntu amugurira abagagawari konka washemeso mwana akaguma arya arukureba niwe nogura na government abamwe banga government abwecu haje twanshemeso mwana wanje akaguma arukundeba so nimbaterero munanga kandi kindi gargatera government nabagambira mu mitoma twine mutakaza minerals muturebere unit honito ruhanga kare yatire minerozi ababaho imaboka bariyo bagobamu abana babo kandi bakorera kandi bakora kandi bagiga nitwe mitoma tubwene hato kutoza kubwena amashanyarazi gito babitereko nitwe mutuyambe kandi tutabagabona mukija government mukagatwara rero twagaruka kubona bana kutubere nitubona bana n'amashanyarazi gahumeme gakuza ushayeme hasigara ni imbere zo mugisha kandi kindi cyamuhera kamuhera turiyo tuzo mukaruru bantu mutanza yo mutaronda ekijegere no management tujuro buzibo muhereza ganyesuka ngwima ba ina mu mujyamo tutera ekijegere cyane umuntu umkwikiriza muri president Museveni wenda ronda karuru konko bari Thomas Tayebwo bani Kahindo bani nikahonda bije baronda karuru kawo kandi mutinka tera otatera umuntu kugira ngo kansara nanka nakwatanisa na member wa parliament nanka ecyo kintu ncimanyisa ngo nikireta obucumba bwo buhereza nyenja kare kapota yana agwanire nguto umuntu natina kumukambaho kugira ati nakarambura umuntu rondera karuru ukamwere ko muntu kutari kumanka ekijegere shana ka president gaga amazina kitsa Yesu yabare kapota akoda ya drives vinyi naza kwendera tayi cyo kubanza bamwambikada mucunguzi wakimanye ngo Beiru twikirizana kuko hano gamba ngo no mu studio twikizana abashuma bace abi president yabe nagamba ho ngo Beiru twena tugira ngo umushuma
omushuma orukibese nza government bashimiye kumukora ikintu cy'ukwerukeho kubu konga batakaro n'umushuma umuce rero muhanga bakamubwa minister cyo tuyatu kubuze president Museveni iwe uwibese za sirimu wamubwa minister uwibese amabati wamubwa vice president rero wibe koko ngo batamuhana bayo so aho nabo uringaniza n'abutaro kucyo twabwanisa abashuma twabwanisa bona kandi twabwanisa bona umuteza program tutugira ngo ikindi kinareba muri byona byasaga kare twatuneshyira kweta muri district tender boards batakarese procurement departments hata abantu bahurijo bakaba basitama bagira ngo tunese nezi hati nitwende umuntu ratukora umurimo bamwerondera konka tunoshanga district tender board bambe hata procurement eyizire kazaho noshanga bakwata umuntu bamureta bamwihanka karamoja ayiranka mbaraste akora urugudo ngoro wakozire umutesa program ngo wakozire urugudo rwambarira hamwe musite Victor bwana konka na wabona baza ka BSU waika nka hita enjura yagwa kakobo enjura yagwa ni hijo mushenyi tingo yo kuruga gukuzo mu rugudo nabanza barazagurira kuya kandi abantu hasanga abantu mushaje nibafera konka no buza no wakoze urugudo tibakumanya kandi akashije kwese nzagira ki zawayo hatureba ngo buri bwenguzi ni bwinji ijo tuwe tugamba rutino kwitwa katete bakataho 367 million konka atende ugambira urutindo rwagenze nimpura mutaboneka akaba mutiri konka shiba mutangaye hinaro district mbare bene mushumaje mbare bene mushuma so okay mbare bene utakoraje utapafumingaje uno mushuma okay mbare bene utakoraje so nabo cyo muteza program nico kizibu kiriho kabone bamwiya soro ore ngo mutwara kamwinji bamwirukaho isi abisi cyo bakiriki bamwirukaho mutoma ore ngo bamutwara gwengu hateje system yo kuhindura abashuma bakabe muri system bakabateka muri system ndiyo n'ikindi kigwerere kimwe umuteza program niyo bagira ngo solution n'ibintu bibiri cyo kubanza umuteza w'akaruru habo kuba ito kucekinga politicians niterwa karuru iwana kutera karuru oguma hurikiza maraka gitu ebindi kugambaho niye bikushasha iwana warangwe bindi kugambo bikushasha amahanyarazi gacabshaho engudo urutiro bakanye ite amabare mbazi alebindi wana warangwe bindi kugambo bikushasha ontera karuru urugudo rwakibaya wano warugumuruti achikora agera kubuza muri iti ngwaterereza abahurikiza kuko ziyagamba amashaza gacabishaho yagamba kanye ite ngubwe cya bisoni ite bisoni kandi yajatontera karuru warambe binyaba bikira akora kanka ubona indi bwamanye n'ibintu byanje kandi nyine y'ubuhereza kandi nabona n'abantu bakamwenje abigire ibintu byona nababona nabone babuhereza awe bari mnonga right conclusion yawe tekwiye we bari mnonga Dickson nyenda kwebaza mwe n'abahurikirize Dickson arhaba boda eze shano babahurikirize abarya cyabugamba mwe na stage z'aba boda nyine abanywana banje basindika message y'abarimbija kibare ari abarugando nyabikungu abari bugamba kakongora rena arona n'abaryaruhandagazi ahabashomesa bo babahurikirize abashomesa nkesha ine bakubuganira bagahurikiriza ntwenda kubasima mwe n'abahurikirize hamwe n'abamwizi hamwe na naba ninyenda bwambira abaturikirize naba umutobikisi twatwine mu kugira ngo Uganda Airlines negumane ekora rose abaturikirize nabwo acoshe mbere kugira duka ekabura kora amagoba omwaka gumwe ogwa kabiri ogwa kashatu ekizibu kirinka 2023 ekakora loss ya 324.9 billion hata kuze loss ya billion bibirasha tunamushaje abaturikiriza billion zimumanya ko kuziru kwingana turi tugira gukora aho ine business ero gukora loss business erugyo akubane beta kuyamba eze sente tuzinvestinga handi ninga tugikwatsa private ako have seen abantu abakwasize government entities bakazikwatsa private ekaruka mukurunje finally ninyenda gambira abaturikiriza ngutwena okurga ground kuzayiguru turwane senguzi iwaka polisi bakakushabe sente atakije amasamuganankani ga smartphone kwara ina kushabe sente yo mukwata ka video kandi umujiro tizero nibwe turarwane senguzi yo wa traffic amini imaba kuvuga wabo ryarugudo umusirikare akakubuza
ekituga oyange konkate kizibe kiri ekizibe kiri kurete noshanga n'omuntu oriyo navuga nopa mitagizirata tajini konka nyenda kubagambira gutwatanise turwanise corruption okuruganza kuzayigura kandi abace na n'abahango twena ntwingana turwanise corruption eze sente zikugendera mu corruption nzibasa kureta mizi finally nabanyenda kushaba president then atera amajweze shaha ninkushaba uruguto rwa mwizi ruti mwizi kabuyanda hamwe n'uruti rwa bugamba nyakira gujukuza ntungamo mu ruterere tambaka road ubona turarabe kuza mwizi nubwo manye nguru nagamba ruti mwizi kuza ba MPs banje mu muteka hiraka konka n'abashaba tugere tamaka kana na mizi mwize bishoze na za kitoje turukubi tugera mizi aronye ndakwateje ogire project nanye wantemeraho ze rwampara nanye abanyarwampara babeje fine abanyarwampara nyenda kwetsa imbabwa cya amanero si fine nyenda kubashaba mumpereze ndebe mumpereze ubururu mubere cyamani no sasura ogure yatayimaze sabakarura bare Dickson aba baturikirize abanyayigana ntuzaguma mu ruhuzi yo mpaka ryari umwaka muza kwa tugaraka to discussing the auditors report kandi nyomba ngande abashumani bararo mu prep na winter atabakwasire hati umwaka uguru kwiza bakwa barvayizinge yes bakwa barvayizinge and why ahabwo kuba hakureportinga na hotazireki so turiyo mu ruzyo rw'amani so abanyegana nimbatera umuranga obuno bwire bwo kugira ngo turugeyo tugengwe enough is enough tushindike NRM tugiteka harubazu turonde government y'abantu abo kuba twatutariho government tero sentence zafite ko budget nibaziho muri itwe sente ezikuzo parliament baziho muri itwe sente twatutariho abanya-Uganda ba MPs twatutariho state house tero so abanya-Uganda mumanye ngu oguno mwoga gwitu twino kwerwanaho aka Dr. Besigye akagira ngo ihanga rahambirwa numwende hakigambe mirundenga mureke tuzahura ihanga ryitu ntero opposition no muranga opposition kutwantu jangu tutwire democracy mureke kutubi ngumanya mwazo mbukiko manya mwana noneza manya mwakorogwanya ahimuka gukorire tuganyirwa muki bur financial ya sente ziryo nuzwerekera imwe n'umutembenyo nyine muzaheru n'umuzakuraguza bur financial manya kuturebe tugira ngo ihanga rukwasirwe mureke tunuri ihanga ryitu tarashintu kiri kushasha kesha hezo opposition leaders where are you muriyo n'urwani roko obubina Besigye yagumcyo where are you kuturebe tugira ngo tujye mu government ehambirwe atu muriyo mukoti ngutuyeyo buringaniza no mumazi kandi turiyo tugira ngo ihambirwe andi ngarakanyebuza esha hezo Robert Besigye yagumcyome iwe shahizi bakomano yihwayo if the opposition is keeping quiet but MPs bari parliament ni batambuza hiru ni bashubira ihanga ni batubihangu bino mutema gwihanga you people twaguma mu college it is too bad and abanya-Uganda mbatero omuranga bishu kada yana tujyamumanya oruhuzyo rwa parish development bondo abanya-Uganda bareke kubabi zikazi pirazi mushanju biha mupira mwe yakasente skura kakuribwa kunoja ngo batugambire engudo batugambira at least na wayo rugudo nori aho kare yazibiri otkorre konka to sente bazireki yabare president ekakikisha tuzahwa yini nyesiga nuko twatumutendera Robert nyene message ya ogubunanya ati Clifford najambu mkada wabanyijirwe omnyivu najambu based on the Auditor General's report it's not as a surprise. Some district leaders have resorted to leading their districts with ghost teachers. For for example, Joko Kamwenti in that Sheme district akuba evidence ingine na just what we need Auditor General's report is see him is see him avail to us people that eat the money. Let us use the approach of name and shame. Yes, Ambassador. We bari munonga inabari ya wishing be abagumaho na nababoda boda baro bahurikirize radio egi nareba Moses Rwampara na Gilbert ababoda boda ba container na naho stage yakabateri nawa office ya Honorable Bright Buhumuzaho banka yaheraho wabatiro baba bahuriye ndiyo ndeba ayihanikirwe wayihanikire wayihanuko keta mu guhato kucururwa
nico kureba irakuba yebo umuntu ayihanika bamuhe bamuteka hanso murambwe babanza bagutere mboko so abanyayuganda kumibirabera na gumwe mukita mumugo hat kandi muri yo mwenda ntubasaswe hat turiyo tuzomukarura abiri na ubwo mwakana no kwijabira na mukaga mwagarika mwayo to mugwa abamwe tuzakushara mutuje kubagambira tubarge umbashi tubakorere tumazire imyaka 5 tubashobora ukumine kutwaza kuronda bebembezi banyu nimwe bembezi cyo mwine kuronda no humwine kureka mubarga habamwe mbaja ngo ori ngo kabeno orabaho ngo ngato ine kasente so mukaronda bari yabakasente so hat kandi muri yo no murra ecyamo yo munonga munwana wa the king yagamba ho ekitiso cyumwe wana mororita king yagamba ekitiso yagira ngo at least twaguma wire sente za government bakwanika notes board hini hanga rumwe ryo kuzo mu Afrika ryakigerezeho kubagire kushanga bashanga president nuwe yari yanambemo nuwari notes board umbako yebembere nguzi president nuwari yanambemwe akaza kuronda umutabani yamuronda nora kurama he yazanamba ibiri yaza kuronda kurama shobaro yataho umukazi yashanga ukoko mu West Africa yes so ndukwemera nokabara mu Uganda mwene kurwana mukareba ngo at least Dr. West yarwo muchome abo kuba no mumba ndabarwana bihagere yake jacinana Ahabw'enki n'Ihanga Ryawe webare kuyashira abanyakashara South messages inzira za bankiga na plasti ndazishome kureka abanyabare bahurikize mwebare rubayanke yegombora rutoma bwizigura tawun kanso bucuro tawun kanso bucuro kegombora rwanyamahembe tawun kanso mwebare kurikiza eco kubanza nahurikiza mwana wanje kapote ibintu yabishobora hati ba kansa nangwa kantani cyara cyamana rero C1 muturire cyamana rero C1 ba kansa abegombora imabo kwendo bwebembezo muri ko government na barundi bara turwento ya murukita bo kwendo bwa memba bwa parliament ikizo mwagira ngo hine kirinkahi oruguru kumukistamana babo abaye muri kire babagambira ki imwe mbagambira ki abinja bo kumanya tumukubagambira isi yuze zitiro tugama konka yaro ko government yitu buzi niyo memba wa parliament ko raze yoginire plan ka wa kamiliyoni wa kwemitwara 5 wakwazinga uyu muko girota ugendana nobwe Daniel Kafure ko mugambo w'amazimo washobora ibintu nkebe ngo nore atayine mu tagizirata wakirebe wale bizirebe kandi eto cyo kugira ngo inemu cyo cyo mayisogo yarembeze nangwe mu example twaberebe cyamana Ronald ya nabisinyo ni impurano bamusima ngo akakora bamaki ni impurango ariyo bamafia nabo tubambamba mamazire bata bamurakari no aharerembezi kugira abatineze sente zo kugaba konkuko basakurugayo akababera umwebembezi then finally ushanga nko muntu hati nayo biriyo matu yo tegamba solution zeze politics zitaturumu ushanga ngo muntu ecyariyo nayebembeza nkatiba ataha ayishomero ryanyu nkataya kashaho kasi ngo nanya kwame bo aparamira ushanga n'ikira kitabo ni kire kitabo amazika nkataha akaguta kanyu nkatahweki please ebyo those are personal issues contributions konkezo tukubasa kutungura byanga ebizibu ntumanya ibiri konka ko twagamba ko mukaruru oshanga twabura kuzanka issues kandi aba opposition banywana banje numanya n'ubwamba rigiremo twimanyisa ngo solutions ziri mu opposition apana na yenareba mu solutions ziri mu yenaremu kandi amazimagara kugira ngo ibabaye naremu abazira baka abakoze cyamana Ronald yakari opposition yabo yenaremu atariyo nagira atagire ko action y'ibintu bye nabwo eco no mu yenaremu abantu imabampurikize mugire mutambacoke aho kubasa kuza umugame na president akakigambo atibitayo mukunzi zindikira atamukanta kubetegereza yesa haba machi nabo no sakushanga bizire mutabimshovire numushanga mwabasine ine professor omwere ntinkira kumfollowinga wa political science naje atamuno basota kukwata embuzi okazukumise mshega professor hati mwenye no mbasa kwata abantu mwenye mbamanya hati yo kano no kwenda kwebembeza ngurera zo kuretera ki obuheereza tuyo tuzomukaruru mutucoke Daniel Kafure ko mugambo w'amazima nabasa kuzayo bintagirata abihindura kwatanisena nabandi tinduremo nakwakira cyane ubare Nixon mwenye ndakusima kuge umuntu watensa kandi twikiriza naha twena ngo bushumanguze no kandi namazima warebe ikisiri hangeri warane kikwenda kuja kuguza mukuru cyumbagiza niki bakweta obushumanguzi
tubura mu office monka obushomankuzi buruhingi no basana no kushanga ngo bakakuhakaruru ninga no bakabataraka kwi uri umukozi wa government tori mu office tokora nabwo no baburyo bushuma abo kwa abantu no babahereza service so mutebekana sa program haturyo mbwire bwa budgeting ubwire buku budgeting 5 budget yaje yiturumati tinke ya buriya hataruho budget bakwete ya 5 year development plan yo kushanga ngo hati emyaka etaneri kwija ecarabe kitari mu parane ejo hati nikiba kitarizamo namwe no umunyana wanje bya nagambo rugudo rwabo ni manyangu bartire mu budget eji mu 5 year development plan so bameba parliament bani ubu nibo bwire bukushakira biceka byabo kureba ngo para kwenda byona byaswitinga ninga byafitinga mu 5 year development plan y'emyaka etaneri kwije kisange kituntuzamo so wareba oraze kugojegera akabara kukorra wabo akabara kuteka ibintu by'uwabo kubasasa kandi hatumutija kwijaha nyensya ukahura umuntu najya tumbwenu atatu no ruguturutu bakabari yo kurkora tubarukora atamanya bi na kanso yanjye kakora 5 year development plan yayo ninjana na za kanse zindi zikabikora so buri kimwe cyone kikuza kwetenga kukorwe mu myaka etane ri kwija eco kikozirwe kandi turiyo tuzakobera bya mebintu PDM peraza mushanje z'umunyaro wanjye policy yanagamba mbagamba ngo bakareba ya kashatu ya finance inclusion konka Dickson hatinyenda kushobora ngo PDM za pera zona government kazikwataho abo kuba eje 1 billion yikore batwe horirize yo kore nguto turiyo tukore nguto z'abantu ebyamagara nho wano hora kugira ngo bareka kose Emibazi kugira ngo ebe expired barete Emibazi bagitekemu ubu wano hura ntugamba mindset change okushomesa abantu babashomesa buriza bakuza kuhereza sente so mbwenu ebintu peraza mushanzo zona government zikwasereho kunga no kugira ngo akabandize kurebeka munonga nakari yake sente akaba kuhereza abantu kandi ako nuko kakuba nikanguha munonga mutebeka nsa program hariho kintu kibe cyo kushasha abantu nko kuronda umwembeza akabara kubakora niyo bwo kureba ubwo kuri Dickson ni yakake tukuzo murundi ninja ntereka nkora abantu banje bisinjuro ubutaka bukuri ebindi akore nubwo nangwa nubwo gukora birungi hariho kubasa kujya tine cyakozire nubwo kubukozire kushata kareba n'uruguto rutire ko raso rwa kwa bakareba n'amashanyarazi akaramiza karaburyo najata atogo ito isinjiro kusinga ihanga ryona emyaka eshate kuratine buri mwaka batongera billions zora ko kuzigita nkazishomera president tutungire 14 billion sente zona zigiro mu mashomero ntwomeka amashomero mushanju amashomero 8 amarwaro mukaga bur financial ya so ejejo no performance yitu nkabebembeze twena no chairman nyenda kushobora kunakoze recho nkandi cyo kureberaho cyaba speaker ogogo nawe na nogo wa mitoma na nakafurika munyano wanje kugira ngo nicibasika no basaka botine sente no basaka kuba odumoro no basaka kuba chine myaka mito konka bakwasa district bakakwasa parliament wabo inomwete gukora abantu no bakora eco namwe nabakashaje kafure gagashara sauce bajumucumi abambara site barebe process bajumucumi para bamuto wena bayizimugeza sabanta abantu baza gukora reka tubendeze sana